Hadin bekajingbu por basyitayaw kalakut ya kapolo orchid kabadon ha ke elaka mausmai banweng no ya ke agency ke bapeniat ya ke kam security guard apo ketika jaka kabeletip kerteng ke security intelligence service SIS nekidaw ke jingyat lat jangkai ki kendon trekam kamtam habede beke NOC nagador barshnong ke trading license naga ke HDC lembat ke jingdon red mark ha ke medical claims badru ke jingweng kam jubori ki terai jela ki Kum ki security hapo ketika jaka. Mentakas ngi ke khatlai terik ulber arjar arpun riu nakaliang ke HNYF South East Circle kelahir biang ketika jaka banya kren bat kibor peniat jong ke polo orchid bekilale ayu halor kejing dawa keseng. Hadin kejing kenduk beki bor peniat unong aiktin jong ke HNYF South East Circle ba banjop lang kongwir ula pentip bakat kum kijing dawa kaseng na kaliang ke pulau orchid kala pediang ban pendrung no deki agency try jela haswa ban weng ya ketika agency berim. Kum ta na kaliang kaseng kala kentu ya baro ke agency ke beri uhnyo trap ban wan mi sya pulau orchid hakini kilai ne saus ngi kenang ban yo apply ban peniat ya ke kam security guard ha ketika jaka. Halo kajing long jiman jung kini ki agency ki bawan kini ki than ki jungi ya ka ba kini ki agency ki lai lai na ki portion ban na ka board ka council di mata kasni na kalyang kaseng hadin ngila ai post ka yau ya ka plu orchid ngila wan ban ya kendu yang ni ban ya syong ban ya perkat ban ya perkat halor ka jinglong juman jikini jongkani ke agency SIS kabadon hang ni ya kaba kapon kabanikong kaba kaya light na kasnong kabamut kamdon ya ka NOC kapon baar kabaka ya light na ka diskursil kabamut bakamdon ya ka terdingastan kabalong spesifik akan ni kejaka bat ya kaba kani ke SIS ru kabadon ya ka red mark ya bakani ka complain pelapoi syapo ka diskursil bat syapo ka labor department din nakaleng jong ni keseng ka rai kaba ni show menta halor kini kijing bombek ranjang juga ni ke agency di nakaliang jong ka pulau orchid menta kasni kajing yadon rekat lang jong GM di nila ula kubur menta kasni ya ba bon sim ya karai ba hakabayade ban penbit bahabayade bagi lokal agency kijongi bakin wan mi sakani ki jaka banesim menta hakaban nak menta kini ki security guard ba kinyo bantrai hakani kajaka jungi datang kani kade ke jingkentu panakal kaseng isno bat kerpat bagi kal agency la dalam kabala apo kani ka license ka sausni ka bamta bakin wan mi no upload sakini ki jaka nang namar baka kaseng ka bakalayang ikan nongrim nak banta kila diokam dio jam jungi perdok prosnam ibadai kini ki agency ru bakin yo bantrai hakani ki jaka kenang bakat pensuk pat ki perdok prosnam jungi ki bantrai hakani ka than jungi lada ke don daki lokal agency lagi jong.